Kada građanin jedne zemlje dobije poziv da brani svoju zemlju i odazove se, onda je to obaveza, čast i patriotizam. Kada se dobrovoljac javi na takav poziv, onda je to nešto više. A kada strani državljanin prepozna tragediju, problem i osjeti empatiju prema drugom narodu i dođe i posveti svoj život i svoj rad, onda je to više od svega nabrojanoga. Dr. Rudolf Archibald Rice je svoje ime upisao u istoriju kao poznati naučnik u oblasti hemije i doktor prirodnih nauka, kao veliki stručnjak u oblasti kriminalistike i mnogim drugim. Ali posebno mesto on zauzima kao njegov stručni i ljudski odnos prema Srbima, srpskoj istoriji sa početka 20. veka. Rođen u Nemačkoj, Švajcarac po državljanstvu, odazvao se pozivu srpske vlade da kao islednik utvrdi veliki broj ratnih zločina koje je počinila Austro-Ugarska carevina na stanovništvo Srbije. Uradio je ovaj posao besprekorno, stručno, profesionalno, naučno dokazao veličinu i varvarstvo učinjenih dela. I o tome pisao u uglednoj gazeti, držao predavanja širom Evrope, govoreći na najbolji način o Srbiji i o srpskom narodu i njihovom borbi. Mogao je bez problema da drži ova predavanja, jer je zajedno sa Srbima bio u mnogim za Srbiju važnim događajima i doživeo ih je u prvim redovima. Bio je član delegacije jugoslovenske vlade na mirovnoj konferenciji u Parizu. Sa srpskom vojskom je pregazio i prošao svu Golgotu Albanije, Solunski front, a onda sa Moravskom divizijom ponosno umarširao u oslobođeni Beograd u novembra 1918. godine. Posle rata modernizovao je tehničku policiju pri Ministarstvu unutrašnjih poslova nove države. Zavoleo je srpskog vojnika, seljaka, srpski narod i do kraja svog života ostao u Srbiji i u srcima svojih saboraca, savremenika, ali i potomaka i, da će Bog, današnjih i budućih generacija. Naša je obaveza da budućim generacijama prenosimo sve aspekte dela kojim nas je srpski saborac, prijatelj, stručnjak zadužio, da obezbedimo da i mi, ali i naši potomci, u srcu nosimo ovog velikana, stručnjaka i čoveka, koji je svoje srce ostavio na Kajmakčalanu sa svojim saborcima, a svoje telo u Beogradu sa svojom braćom i prijateljima Srbima. Na urni sa Rajsovim srcem na Kajmakčalanu je napisano: ovde, u ovoj urni, na vrhu Kajmakčalana, zlatno srce spava. Prijatelj Srba iz najtežih dana, junak pravde, istine i prava, Švajcarca Rajsa, kome nek je večna slava.